Mwiriwe abaturage bo mu gace ka Kipesa muri teritwari ya Rubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru bazindukiye mu byishimo bikomeye nyuma y'uko basanze inyeshyamba zabarizwaga muri iki gice zazinze ibirago zigahunga. M23 ishaenda, M23 ishadia Batramu huku Kipese huku. Para que mlongea veni bwe. Mama WhatsApp. Ne mukumbe. Ebe bitu mama WhatsApp bale mali bandire. Babiri shaba dimya kambi kabo. Ile ni dushe pana. Waningezunguruka. Arora chuna. Arujini chuna. Eyo yabire mire Mungu. Iwele bakalira taba kwa bondutu na gatombe ye. Na pombe senga tokomundu. Kandi welu yatakatisha kaboro. Abarekoma. Yabire shobashe. Abantu basenye. Ndazunguruka huku chini. Socorro. Yeah. Vidi Kairio. Ko mutangiye mubibona ni muri Kivu y'Amajyaruguru aho abaturage bo mu gace ka Kipesa muri teritwari ya Rubero babyutse kuri wa kabiri tariki ya 24 bishimye cyane. Ibi bikaba byatewe nuko basanze abarwanyi bizi nyeshyamba za 23 bamaze kuva muri birindiro byabo muri aka gace. Umuturage umwe yavuze yuko batazi aho bagiye, bakavuga yuko ibirindiro byabo ubu bigaragara ko ari ubusa. Muri iki gitondo abaturage bakaba bishimye cyane kubona abo barwanyi bamaze kuhava, nkuko mubonera video yabibagaragarizaga. Mwabonye yuko abenshi bararaga munsi y'imyobo nk'amasiha cyangwa amafuko, abandi murona mwabonye ukuntu byaye byifashe. Rero nkiri kuri izo nkuru zo muri Kivu y'Amajyaruguru, imbere yuko nkomeza ariko reka mbanze mbibutse kugira ngo iyo like, iyo share, iyo comment mu bidusesekazeho ku bwinshi mugenda mutubwira ibitekerezo byanyu. Rero nkomeje amakuru yacu y'uyu mwanya wa none, reka mbabwire yuko kandi Joseph Kabila kuba ejo yaragize gutya ku itariki ya 22 agatangaza ari amakuru mwagiye mubona ibya sudanization n'ibindi. Iyo mubwiye ko Joseph Kabila ari we muyobozi nyamukuru w'inyeshyamba za 23, abantu benshi ntago babyumva neza. Nyamara Kabila yakoze ikiganiro n'abanyamakuru mbere gato y'itariki ya 23 Werurwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Mwibuka ko iri tariki ya 23 y'ejo ari ingenzi kuko
iriya tariki niyo yizihirizwaho isabukuru y'umutwe wa 23, kandi kuri iriya tariki niho uyu mutwe wavukiye muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru amwe rero bitangaza, ntabwo ari impanuka kuba Kabila yarahisemo iyo tariki ndetse n'ahari ahantu muri Kivu y'Amajyaruguru hano mu mujyi wa Goma. Bivugwa ko Kabila yashakaga kugira ngo acengeze mu baturage ku buryo bukomeye, agaragaza ko kuba muri ako gace bigamije gufata ibintu mu maboko no kwiyobora ubwe ndetse no kuyobora ibikorwa by'uwo mutwe nk'aho ari we shefu na bosi wabo muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande mujye mugira gutya, burya nyambabwira ngo akarenza umunwa karushya hamagara, mukagira ngo nayanjye niya migani mujya mwirwa munkwena monseka mumbwira ngo nice migani nk'iy'abasaza. Nk'aya magambo Joseph Kabila ajya yibuka ko yasezeranije abaturage bikarangira nta na rimwe asohoje. J'aimerais bien qu'il y ait des autoroutes de l'est à l'ouest du pays du nord. Nalingi Tosala, Banzela ou ya autoroute ya Minene, aux zéro c'est le boulevard Lumumba, on multiplie par 4, vous comprenez? Kemenati, et que Soukara Sakane, au mona. Malamote. Merci. Notre vision, c'est de faire en sorte que dans chaque chef-lieu de province, chef-lieu de district, dans chaque ville, qu'il y ait le courant électrique et l'eau potable. Donc, ça, la makasi nyoso. Donc, aussi, ça n'a pas que soit courant la capitale, là, mais dans chaque chef-lieu de province, mais chef-lieu de district nyoso, courant na mai et zala. Donc, ça, la roba la kisasa. Et précisément en commençant par la ville-province de Kinshasa, miroir du pays. Donc, banda la Kinshasa, miroir et à Congo na biso, maboko pona la Kinois. Qu'il y ait au moins une université dans chaque chef-lieu de province. Il faut toute la université, moko ya monene, dans chaque province, il y a école na biso. Bref, qu'il y ait une amélioration de la situation de notre population, la situation sociale de notre peuple. Ba camarades, oh, vous allez voir. Donc, université Kobonga pe bakotia ya munene na chaque province, to bongisa social et izaleli na evangeli ya population na biso. Kinshasa, c'était le message du président de la République. Ngira ngo mwamwumvise abasezeranya ngo muri buri province yose, ngo buri ntara yose ngo nzubakamo university. Yubatse yihe? Mwabonye university yari yarubatse wagira ngo ni inzu y'umuturage cyangwa ni igihangari cyo gucururizamo cyangwa cyo kwanikamo imyaka? Niyo university avuga yari yarubatse. Ikindi yasezeranije abaturage bo mu mijyi itandukanye yuko azabagezaho amazi meza n'amashanyarazi. Uretse no mu zindi ntara no muri Kinshasa ntabyo yabahaye, n'ubundi nta kintu yahinduye. Mu myaka ikubaka 18 washakisha ikintu Joseph yakoze kigaragara umukakimbwira. Cyakora numbwira yuko yashinze imitwe irenga 200 y'inyeshyamba yo kuzajya yica abanyekongo, aho ngaho turagendana. Ariko ku kintu cyo kugirira neza abakongomani nta kintu wambwira Kabila yamariye abanyekongo, uretse ko yarafashe igihugu agasinya amasezerano ya Remera, agasezeranira ba nyirukwirira yuko azajya boherereza miliyoni 100 buri kwezi, akabemerera gukontorora ibirometero bisaga 300. Si ibyo bintu bizima yakoze? Niba mubeshye mu ntera amabuye namwe murahari muri commentaire, ntawe mbujije, n'uburenganzira bwanyu. Reka mve kuri Kabila rero, n'ubukabiliste bwe mpite nerekeza ku mugabo ukomeye hano wakorewe ubugambanyi. Nta wundi, biravugwa yuko umugabo witwa Moridekayi Nseri ari hagati y'urupfu n'umupfumu. Ni impanuka ikomeye yabereye hazwi nka Kikwiti, aho Moridekayi Nseri ari hagati y'urupfu n'ubuzima nyuma y'inama nini yari yakoreye ahazi nka Njoko Punda ku cyumweru cya 22 Werurwe, aho yongeye gushimangira igitekerezo cyo ku busabe bwe bwo guhindura itegeko nshinga. Bivugwa ko
bumaze bavuga ko bamaze gukusanya abantu barenga ibihumbi 100 bashyize umukono kuri icyo cyifuzo cya Mordecai Nseri, aho yakoze impanuka ikomeye. Rero iyi mpanuka ngo yabaye kuwa mbere tariki 23 Werurwe nijoro, ubwo yari mu rugendo yerekeza mu ntara ya Bandundu ari kumwe n'abo bari muri itsinda rye. Nk'uko bitangazwa n'itangazamakuru ryo muri ako gace, imodoka yo mu bwoko bwa Jeep yagendaga ku muvuduko mwinshi idafite plaque cyangwa nimero iranga, ngo yaramugonze. Bivugwa ko iyo modoka yari yamukurikiranye kuva kuri bariyeri ya Inga kugera hitwa station 622. Urumva neza yuko iyo modoka niyo bari bamutumyeho. Akandi ntahita mpamya neza ko iyi modoka yamugonze babanje kuyomoraho plaque, ikindi ikaba ari imodoka y'abatavuga rumwe n'abatifuza ko itegeko nshinga ryahinduka. Bakaba babona rero umugabo Mordecai Nseri byanga bikunda azabakoraho niba amaze gukusanya imikono irenga ibihumbi 100. Nk'uko bitangazwa rero n'itangazamakuru ryo muri ayo gace, nyuma yo gukomereka bikomeye no gutakazwa amaraso menshi aho impanuka yabereye, ngo yahise ajyanwa ku bitaro bikuru bya Kikwiti, aho yahawe ubuvuzi bw'ibanze ndetse nganabagwa ku kuboko kugira ngo amagufa yongere asubizwe mu mwanya wayo no kuyafunga neza. Abari kumwe nawe nabo ngo barakomeretse muri iyo mpanuka, bamwe baravunika bahita bajyanwa mu bitaro kugira ngo bavurwe. Iyi mpanuka ibaye mu gihe uyu munyapolitiki ukiri muto ari umwe mu bakurikirwa cyane muri politike y'iki gihe, cyane cyane kubera impaka yateje ku rwego rw'igihugu ku bijyanye n'icyerekezo cya manda ya Felix Tshisekedi n'icyo abaturage bamwitezeho ku gihugu ku murongo w'iterambere. Ndasoreza kuri iyi nkuru aho birimo biravugwa yuko ngo ariko reka iyi nkuru nyihorere ndaza kwigaruka mu buryo burambuye. Yaba ari inkuru ndende, ni inkuru ivuga kuri FDLR na Wazalendo uburyo ki ngo bamaze kwihuza, ariko iby'inkuru ndaza kubigaruka mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha.